Għall-ewwel darba madwar 2000 professjonist u intraprenditur fil-qasam tal-kannabis mediċinali qegħdin jiltaqgħu taħt saqaf wieħed f'Malta għal summit dwar l-użu tal-kannabis fi prodotti mediċinali. Is-summit qed jitella f'Malta s-sena u nofs wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li daħħal qafas regolatorju dwar l-użu tal-kannabis għal prodotti mediċinali. Il-professjonisti u l-intraprendituri qegħdin jiddiskutu fost l-oħrajn ir-riċerka, il-leġiżlazzjoni u r-regolarizzazzjoni tal-kannabis mediċinali. Fl-istess ħin, 150 esebitur ġew Malta apposta biex jitkellmu dwar ix-xogħol li jagħmlu f'dan il-qasam u kif jistgħu jikkontribwixxu għas-suq Malti. Tkellimna ma' Matt Lawson, fundatur tal-kumpanija Vekana Consultants, li tagħti konsulenzi lil kumpaniji globali fis-settur dwar il-ħtieġa ta' dan is-summit f'Malta. Because in essence this is a new and evolving environment. It hasn't been defined before, and it's for the market participants along with the governments and the regulators to define what the market is to be. Because at the end of the day it's about delivery of medicines and supplement products to patients or users in order that they can have better health. Qal li minkejja d-domanda mill-pazjenti għal dawn il-prodotti mediċinali, bosta investituri qed jilmentaw minn nuqqas ta' ċarezza f'ċertu ġurisdizzjonijiet, iżda mhux f'Malta. There's people who want to invest and there's people who want the right outcomes, but they're unsure of the pathway which they can do that. There's a lot of uncertainty from governments, other than, for example, in Malta, where the Maltese government has been very clear about what it wants to achieve. Many other jurisdictions around the world should really take a leaf out of Malta's book in order to set the standards in order that industry can flourish and thrive within those remit. Għalli għalhekk dan is-summit se jagħti importanza wkoll lill-sistema multiġurisdizzjonali għal dan is-settur. The multi-jurisdiction approach is necessary because the investment that's required, no one nation is going to utilise all of the products that are made, and therefore what one has to have is a forward-thinking approach to see at each of the jurisdictions that I want to sell in or prescribe in, what are the rules and regulations in each of those jurisdictions. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li Malta għandha storja twila ta' suċċess fil-manifattura ta' prodotti farmaceutiċi u għalhekk il-Gvern ried li Malta tkun ċentru ta' eċċellenza għal prodotti ġenwini u ta' kwalità għall bqija tal-Ewropa. Qal li Malta Enterprise approvat 26 proġett differenti b'investiment kapitali ta' 140 miljun euro biex bekk Malta tkompli tħaddan ekosistema fejn kumpaniji jistgħu jinvestu, jikbru u jirreaffermaw il-pożizzjoni ta' Malta bħala pionier fl-industrija dinjija tal-kannabis mediċinali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.